Jisu Kristo kami yang pa arwaya, kapio japa seropi ne mempe kai pa sansa nempal komo ngunu menjala selo aloni di mibidu. Sero ngunu Philippians chapter 3 verse 12 sim kakasa soludo, I do not claim that I have already succeeded or have already become perfect. I keep striving to win the prize for which Christ Jesus has already won me to himself. Apostle Paul Philippians atami soluko done ngo ato milu sumake injamu jatu kula ngo papek jado hala asan semake hoke ngo selo jalo pinika amia imbine mi paidu pa hala kosto mudune sini lape luko da Apostle Paul mo hempe pinika kami imbu mubudola Philippians atami lute ngo ato mi pinika ingo ngo injamu jatu ku hala lusumake ngo ato mi ayajado la khusumake ho pake selo jalo ngo empe uro kosto mudune pinika amia imbine paidu pa hala ludom hopa selo ngunu kedia piong ka miutani dana atan simi pine seka bersok laharo lupa done tongse done ngunu mi ato mi asanse yo ngo injamu jatu ku ngo empe aja pa indu ngo papek jado ngo chia jado hala asanse koda ngunu lena ngo kinoke lena mi ngo madu pa Apostle Paul ka luchao lula intomuto te hala soludo ho pa ngunu melanja pinika ingo ini mugo mun ata ho ami aba ata church ka fellowship ka hala enkima ngo chia jado la ngo ila jado ngo mula jado ngo uro japa inti ngo mutu la enkima hala henko da ngunu ato mi ako helo selala piniko klinsa keno ho piniko klinsa madupa selo jalo ngunu enkindo ngeka ingo hatataro kone donera heke ingo mugo ngo injamu jatai pida injamu jala la pinika amia imi paidupa ne amia impe lukoda sangkan sene sango mi paidupa ho kedia piondo tar pinika yanum paidupa hala melanja pinika ingo mugo mempe apa hata cabula imisa seka bers ka tonsen mi tagla ho so pine ne tampa na ngunumi ludo ne hemi aw melanja gesa pine lo jangko dupa pine lo arwai do ko dupa melanja miselo pine yang kincho pine arwai do kincho amen.